Hallo en welkom by Nagskof. In Môre se Republikein vier ons saam met Suid-Afrika Afrikaans 100 in ons eie manier. So Afrikaans 100 is natuurlik die vaandel waaronder die 100 jaar vieringe van die erkenning van Afrikaans as 'n landstaal in Suid-Afrika gevier word. So daar's verskeie datums in die geskiedenis van Afrikaans. Ons weet Afrikaans word honderde jare lank reeds in Namibië gepraat, wat nog te sê van Suid-Afrika. Maar die Afrikaans 100 vieringe vier die 100 jaar herdenking van die eerste amptelike erkenning wat Afrikaans as 'n taal van 'n regering ontvang het. So almal het verskillende datums wanneer dit kom by Afrikaans. My datum wanneer dit kom by Afrikaans is iewers daar in 2000, in die jaar 2000. En daar's baie verskillende datums vir Afrikaans en vir hoe Afrikaans in verskeie dele en streke ingekom het en mense dit begin aanneem het. So hierdie is die 100 jaar herdenking van die dag wat Afrikaans amptelik deur 'n regering erken is. So, daar's groot vieringe in Suid-Afrika en ook hier in Namibië het ons gaan kyk na hoe ons Afrikaans aangeneem het en dit ons eie gemaak het en ons eie woorde en terminologie ontwikkel het vir Afrikaans en dat dit so 'n lingua franca geraak het waar baie Namibiërs oor kultuurgrense, rasgrense, al wat 'n grens heen is, streekgrense, praat ons Afrikaans en ons het dit in gemeen met mekaar. Ons het ook daar gaan kyk na die Rehoboth Afrikaanse hiphopfees wat die afgelope naweek plaasgevind het. Dit is nou nie 'n amptelike viering onder Afrikaans 100 nie, maar tog 'n viering van 'n aard van Afrikaans en hoe ons Afrikaans praat en hoe veral in hiphopkringe daar Afrikaans gepraat word. Drie kletsrymers het daar met ons gesels en meer gedeel natuurlik oor hulle loopbane en hulle musiek en dit wat hulle musiek vir hulle beteken, maar ook dit wat Afrikaans in hulle musiek vir hulle beteken. Hulle is ook Vrydag aand om 8:00 op Uitspeel, Kletskompas se susterprogram, so daar kan jy ook hulle geselsies kyk en vir jouself hoor wat Afrikaans vir hulle beteken. Maar vir nou gaan kyk ons na 'n stukkie musiek van GSG Namibië, een van die kletsrymers waaroor jy meer kan lees in Môre se Republikein. Is jy ready? Is jy It's Carlo on the beat. Go! Esquilate, ¿dónde? Abacapiquiete. So, hey everybody, are you feeling my vibe? Op tot tonen, tranet, night, chillen moet mee los, ik kala net nice. Sha, are you feeling my vibe? Chillen moet mee losa. Ons chase met die klamos, die fokos, die nomosa. Ik zeg, klap jouw beste ding. En ik kan niet kassie, is die beste ding. Als je kussens raakt, is die beste ding. Is die beste ding. Ik zeg, klap jouw beste ding. En ik kan niet kassie, is die beste ding. Als je kussens raakt, is die beste ding. Is die beste ding. Look at these allergies, so I, to me. Look at the bitches, so I, to me. Look at these allergies, so I, to me. Look at the bitches, so I, to me. It's a party after party. Ons nani weer gaan slapen. It's a habli mami. Ons nani meer panrasi. It's a party after party. Ons nani weer gaan slapen. It's a habli mami. Ons nani meer panrasi. Kamaki den los. Net so. It's my cause. Jou cause. No pesos. Som beskof. Maak los. Net so. It's my cause. Jou cause. No pesos. Som beskof. Kenya Kambouwe gee ook vir ons beeldmateriaal van die hoof van die Namibiese polisie-inspekteur-generaal Joseph Shikongo, wat op lede van die publiek, 'n beroep op lede van die publiek gedoen het om te help in die bekamping van misdaad. Hy sê as hy 10,000 polisiemanne en polisievroue op die strate loslaat, gaan dit nog steeds nie
Namibië se misdaadprobleme oplos nie. En hy sê dit is 'n gesamentlike poging wat ons almal saam moet aanwend om misdaad uit te wis. Kom ons gaan kyk meer. In road raids, we are talking about many. Talking a younger boy in the Caribbean whose body was cut into pieces. We are talking about the incident of Usakos, where 6 family members were murdered by a family member. And then the house was set on fire. So we are talking about the incident of Okanja, where 3 younger lives were lost. 5 years old, 6 years old, and then 15 years old. And then the perpetrators up to now are on the run. They are not found. So what is wrong with our society? Where are we heading if we are claiming to be Christian and we are not really repent, just to come out and repent about all these things that are happening in our society? So therefore the call here from the Inspector General is that whether I deploy police officers, 10,000 and 100,000 police officers moving around the street, you are not resolving an issue because these things are happening in our houses. And I ask the community to confirm whether Oshikoto does hear the criminals. And the people are saying, yes, there are a lot of them around here. And the next question was my request. I'm request that we are in the church, and in the church today, I will order my police officers not to arrest those criminals. They can come here. I just want 5. Only 5 of them to come here. So that the pastor, I saw him preparing his Bible. Can they come over here? Only 5 or 3 of them to come in front here. I'm giving you about 2 minutes. Yeah?